September ni som le pathum ania voin sonhu khan Chief Medical Officers Conference Hall longtlaya kar ni o tur mi pui risel na ti mason na be pui thlak na Usman Buff campaign chu pu HL Ming thanga longtlai DC in a hong kan thupuya kan lu ma in I vote mangin ramro rel na lo tel ve ta che kumin assembly in thlan pui nei tura vote thlak ve nge yang che kun hathok ini emo officer ini emo inhlo fachop ini emo sungdong ini emo lirthei khala ezong ini emo zirla ini emo pianpunga rol ballo ini ani po in India khwale tui kumsom priya tling to ini photsuan in khanna a kal hlut na hi ai nang khat vek ti siang che I hlut na siala I du than na mang cheng kai la I vote mang khan he ram ro rel na hian tel ve nge yang che kumin MLA in thampui lo tura hian kan khotlang le kan ramtan vote I thak chawang u Deputy Commissioner pu HL Ming thanga chuan longtlai chu district zau tak le a chhunga cheng te po kong sang sanga din hmun in ang lo tak tak an ni awangin mason na in khai rual thlenti rapoi mo thu asoya eng mason nan hatho ti hlotling tur hian sarkar hathok te le khotlang le thlomai por sang sang te tran rual atul hle ni atia DC chuan sarkar chu mi puite ta na rongbol tu ani angin mi pui risel na ti mason na tura be pui thlak na kalpui tur po hi khotlang le thlomai por sang sang ruai tu te chuan a hlotlin theinan in ti nei tu takin atu la pianga thok tu te puizel turin acha longtlai DC chuan risel tur chuan faina ngai poimo masak a poimo thu soin mani taksa in von fai ba ka mani chen na in le avel von fai le bol hlo kan paidana te ping khur atul thu soin faina konga midang te enton tlak ni turin kalkhom te afui Dr. S. Thaiji Deputy Chief Medical Officer chuan longtlai district a Usman Buff chu October ni rup sang ni somni pathum thleng Health and Wellness Center somni pariata kalpui turani thule he mi chung hian natna in kai chon theilo endik na hun te TB le malaria veilo endik na hun te le khosak harsa jok te tana risel na lama in enkol na sen so chok jang khai tura PMJY chungchang in zirtir na le in zia lu na hun buat soitum ani thu asoya blood donation camp te hospital ti fight atlang le organ donation campaign te kalpui ani bok don ani ati he hun Dr. S. Thaiji Deputy Chief Medical Officer kai hruaya hian khotlang risel na tura mipui telve na tur Jan Arogya Samiti le Village Health Sanitation and Nutrition chungchang in zirtir na le TB natna veite chom dolna niksei mitra chungchang in thrilhriat na hun man ngal ani